Kei te ako ngā tamariki o ngā kura auraki I te reo Mandarin, kaua ko te reo Māori. Kāre te rōpū kaiako e kia nei ko te reo tuatahi I te whakae. E pukuriri ana tēnei rōpū o te raki pai whenua ki te kāwanatanga, nā te mea kua taringa kohatu ke te kāwanatanga ki wārātau auwe mo te reo Māori. Anei rā Raiha Johns. Kai te ako ngā tamariki o Aotearoa I te reo Haina mana. Nā te kāwanatanga o Haina te pūtea tautoko. Tā te reo tuatahi he rōpū kaiako no te raki pai whenua me noho tōmua ke te ako I te reo Māori ki ngā kura auraki. 90% of our Māori tamariki still attend mainstream schools and many of them are not getting access to te reo. Ko Owen Alexandra te tumuaki o te kurataka waenga o Takapuna. Kai te kite ia I te hua o te whakaako I te reo Māori ki ana tauira. Our very best at the moment is not saving our taonga, the language. E ruanga kra he reo Māori kai tēnei kura. Ko ngā kaiako he kaiako Pākehā, ka hore I te tino matatau ki te reo. He oi ka hore tēnei āhuatanga I te tino rereke, I e rātu kura auraki putanua I te motu. I tono atu a te reo tuatahi ki te minita mo ngā take Māori kia tautoko I tēnei kaupapa, whai muri mai I te whakareoanga o te reo Māori ora, rā te ripoata whakahau I te āhua o te rautaki reo Māori hou, engari auare ake. Kariri, ahau, kia rātou. Aha kua tēnā kai te kaha tonu te hiahia o te hapori kia whai waiwai tēnei kaupapa. Part school, part iwi, and part government. We all need to we need to get on the same page and work on this together. I tēnei wā kai te noho tōmua te reo Pākehā me te reo Haina mana ki ngā arero o ngā tamariki I roto I ngā kura auraki. Raiha Johns, Te Karere.